Aba VIP uyu munsi ndagarutse ngiye kubabwira investment esheshatu ahantu hatandatu ushobora gushira amafaranga yawe ukunguka long term. Ubushize nababwiye ibice bya mbere, uyu munsi ndavuga ibindi bice bitatu bisigaye. Ariko sibyo turi turi gukora uyu munsi, turaza no guha ama gifts y'imipira nk'iyi myiza y'aba VIP TV n'amazina atandukanye ku ba VIP bamwe muri Canada no muri Amerika. Ni kuvuga ngo niba ushaka gutsindira imipira nk'iyi myiza uze gukurikirana iyi video. Hari ikindi kintu cya gatanu ko uyu munsi turuze gukora, ndaza no kubereka impano imwe inyihishemo abantu benshi mutari muzi ko mfite. Yes, let's go. Maza suma antera ubwoba muri dikanawo ibisi byanjye vraiment impano irananiye. Okay, aba VIP mumeze neza, sinongeye kubasuhuza. Nari mbakumbuye cyane, amakuru yanyu mwagize icyumweru cyiza. So uyu munsi rero nkuko mwari mubizi, munsi nabemereye part 2 ya cyakiganiro ko kwakoze ubushize kuri investment zitandatu ushobora kuinvestingamo muri kino gihe. Nuvuga ngo ahantu hatanashobora gushira amafaranga. Ariko rero mbere yaho niwe kino kiganiro rero kireba bwa mbere, iyi ni aba VIP TV, ahantu tuganira ibintu byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Ariko rero mbere yuko n'icyo kiganiro cy'uyu munsi, hari uyu munsi ndabona ko ama research yanjye mu gitondo naguye kuri information shaka kubanza gushiringa namwe wa VIP ijyanye neza n'ibintu turavuga kuri investment aba VIP bagomba gukora. Reka mubwira abanzanire gato VIP, banzanire gato hano banze mbere ikintu kimwe. Hano hari ikintu gikomeye. Hari article yavuye muri Experian yanditswe kuri website ya kuri.com. Nimbabare mwumva ibintu bikomeye biravuga. Mwari muzi ko 73% y'abantu bapfuye muri Amerika, 73%. Iki ni igihugu cya mbere gikomeye muri Amerika ku isi. 73% bapfuye bapfa bari mu madeni. Bapfa bari mu madeni byibuze y'ibihumbi 62. Mwumva iki kintu. Hama muri abo bantu iyo urebye data kunze breaking down neza, bavuga yuko bamwe amadeni menshi, credit cards ziragira hafi ku 5,000, amadeni menshi yandi ari mu modokari 17,000, hanyuma n'izindi personal loans bagira ku ruhande zigera mu 14,000, hanyuma na student loans zigera ku 25. Mwibaze iki kintu. Mu gihugu cya mbere gikomeye ku isi, 73% ko abantu bapfuye bapfa bari mu madeni. 5 muri credit card, 14 mu madeni y'amamodokari, 20 muri student loans n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu iki kiganiro cyo kwiteza imbere ari ngombwa cyane mu VIP, kuko uyu sumurage ugomba gusigira abantu abawe si byiza bakubasigira amadeni nkayangana. Niyo mpamvu tuganira buri munsi kuri icana ibintu byo gusavinga amafaranga no kuinvestinga. Mu gihe cy'ubushize twaganira ku kuinvestinga, investment eshatu za mbere ushobora kuinvestingamo, ariko ntushobora kuinvestinga udasavinga. Ibyo bintu birajyana. Niyo mpamvu rero uyu munsi nibukomerezo ngo mbereke zire investment zisigaye, ariko gato y'abatarabanyana ikiganiro cy'ubushize, please musubireyo muze kukireba. Navuze ko investment eshatu mbarengerezo na bonus, ariko uyu munsi naho nazisura vuba. Investment ya mbere nababwiye ko investinga mu mazu. Iki ni igihe cya mbere cyo kugura inzu iri muri Canada cyangwa muri Amerika, kuko amazu ari hejuru ariko interest rate iri hasi kandi abantu bariyongera. Kandi ikindi cyiza kugura inzu ntukina amafaranga menshi. Mfite ama video menshi nakoze kuri icano y'ukuntu ushobora kugura inzu muri Amerika muri Canada ushize gusa 3% hasi cyangwa 5% hasi. Investment ya kabiri nababwiye ubushize nuko investinga muri stock market. Abanesha bavuze kuri stock market bumva ko investinga mu bintu ma company mwimwe. Nge nababwiye ko philosophy yanjye twigisha nuko investinga muri index fund cyangwa se muri industry runaka cyangwa se muri sector, uko investinga mu ma company ari menshi cyarimwe. Ibyo nabyo dufite actually webinar kuri stock market izaba itariki 21, izaba ari ku cyumweru next week. Ni kuvuga ngo please nimwandikire www.karomba.com, mujye kuri website yacu mu registering, cyangwa se mwandike kuri WhatsApp mu registering, muze muri webinar. Ni webinar ya free, tuzaba tuganire hanyuma mubaze n'ibibazo kuri stock market. Investment ya gatatu twavuganye no kuinvestinga muri wowe, ukuntu ushobora kumesinga muri wowe ukiga ubumenyi bumwe na bumwe butandukanye, uduskills tumwe na tumwe dutandukanye tugezweho dushobora kukongerera income cyangwa se dushobora gutuma ufunguza tu business ku ruhande. Abantu benshi narababonye mwanyandikiye ama comments muvuga muti tubwire izo skills wakwiga zigezweho zatuma wongera ubumenyi bwawe muri kino gihe. Iyo video niyo nzabakorera utaha.
ndabibemerera VIP niyo nzabakorera ubutaha. Uyu munsi nashatse kubanza ngo ndangize part B ya video naratangiye ubushize, ariko video nayo iraje. Hanyuma rero VIP ndashaka no gushimira cyane abantu babiri batsinze muri ya video twakoze ubushize ya Bitcoin. Please mutwandikire tuzabarihira iyo course, hanyuma mu kiganiro cy'ubutaha tuzakora shout out hanyuma tuganire. Hanyuma rero ubu ngubu reka dukomeze kuri investment ya kane. Indi investment rero ya kane ahantu ushobora gushira amafaranga ubu nona ni mu bibanza muri Afrika, cyangwa se ko investinga muri lands muri Afrika, ariko ama lands ashobora guhingwa ku buryo umuntu amaland yagiramo yakoramo agribusiness. Ibi ni ibintu bikomeye. Kubera iki? Nimwumve kino kintu. Iyi statistique yarantangaje. Mu 2050 muri 2050 bavuga yuko abaturage b'isi yose bazaba ari hagati ya miliyari 9 na miliyari 10. Mu byibaza nivuga ngo ni mu myaka 25 iri imbere gusa. Ariko bakavuga ukuntu Afrika niyo mugabane wonyine ukicaye kuri 65% y'ubutaka buhingwa ariko butarahingwa. Igitangaza 65%. Aba experts bavuga yuko icyo Afrika izakoresha ubwo butaka nicyo kizatuma abantu bisi barya cyangwa se batarya. Ni ukuvuga ngo Afrika ubu ngubu experts benshi babona yuko ari ishobora kuzafeedinga isi cyangwa ishobora kuzagaburira isi mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ngo nkatwe rero twabi muri Afrika tusobanukirwa iwacu. Of course ibintu ugomba gukora uri safe, ufite umuntu wizeye hariya n'ibiki byose. Icyama vuba tukadushira amalenze kuri blockchain kugira ngo tujye tuyagurira hano kuri online tugura ibibanza muri Afrika kandi bijye kuri blockchain. Ibyo nakandi kantu abatarumvize blockchain video blockchain mujye kuyumva. So ruvuga ngo rero icyo ni ikintu mugomba kwibaza. Kugura amalands muri Afrika azaba afite agaciro gakomeye kuko aba experimentation muri economy bavuga yuko Afrika ishobora kugaburira isi mu gihe kiri imbere. Indi investment rero ya gatanu. Ingi abantu benshi ntabwo bazi ko ari investment, ariko ni investment. Iyi investment ni igihombo. Izindi investment zose zibenda zishobora kuba zifite amariske, nubwo wenda hari menshi cyane ariko zifite amariske. Ariko investment yo nta risk ifite. Reka nibabwire murumirwa. Ishyura amadeni yose afite high interest. Ni kuvuga ngo ngewe mvuga yuko ideni rigira high interest iyo rigeze muri 7% kuzamura, cyangwa se 6% kuzamura. Iyo uryishyuye buri abantu benshi hari nigezogana n'umuntu arambwira ati nafashe ideni mu kabanki, nafashe ideni mu kabanki, yafashe ideni apana mu kabanki, nibaza ko yafashe mu ahantu muka wanzare institutions zitanga utudeni dutoya. Unafashe ideni ngo 5,000 ngo n'amafaranga ndashaka ku investinga ngo nyashire mu bikigaye. Ndambwa none se wishyura interest kuri iyo deni amafaranga ngaha. Hanyuma ngo nishyura ngo 13%. Ndambwa what? Niyo twashira muri stock market ubu none stock market ishobora kuduha return hagati y'8 n'10%. Ariko wowe urishyura 13 buri kwezi kuri bari abantu mu nyungu. Abantu benshi ntago bumva yuko iyo wishyuye ideni ni nkaho wemvesishije, kubera yuko iriyo entere baguca buri kwezi, baguca buri mwaka, na amafaranga barava mu mufuko wawe. Iki ni ikintu gikomeye. Sino kuvuga ngo rero please niba cyane amadeni ya credit cards. Deni ya credit cards enteriza zitebwoba zira compounding. Ama high interest mushaka ko mufite ku madeni y'amamodokari. Abari muri Amerika no muri Canada n'amafaranga menshi. Ni kuvuga ngo iyo ufashe amafaranga n'ufite 3,000 4 byicaye ahantu udakeneye, please wubyicara ngo utangire utekeze ngo reka mbiguremo ikibanza, reka mbikoremo business. Fata wishyura ideni niba rifite high interest rate. Icyo ni ikintu gikomeye. High interest rate nivuga ngo niba ifite interest rate yo kuva kuri 6 kuzamura, kuko na amafaranga yarava mu mufuko wawe. So nivuga ngo nuriha ni nkaho amafaranga uzaba yabujije kuva mu mufuko wawe. Urumva nayo ni investment ubukoze mu bundi buryo kandi ni guaranteed returns. So iki ni ikintu cyo kwibaza niba ufite amadeni. So nkabavuga ariko aya madeni harimo ntago ndavuga amadeni meza, ko hari amadeni meza ni nk'ayandi ukagura mortgage inzu yawe ukaba wishyura hasi ya 4%, imyaka 30, imyaka 20. Ibyo ni deni ryiza. Ariko ndavuga amadeni ya credit cards, amadeni y'imodoka, yenda usanga interest rate iri hejuru cyane. Please, niba hari ukuntu wapinga down ya madeni, very important. Very important in investment ikomeye. Hamero investment yanyu ikomeye.
abantu benshi batazi ariko ni investment. No kugira emergency fund. Kuinvestinga muri emergency fund ukagira cash reserves. Very, very important. Ngiye nkunda kuvuga yuko akenshi niba ufite umuryango mbore n'umugabo muzafata amafaranga murya buri kwezi muyateranye yose bivuga ngo niba ari 3,000 hanyuma mugire cash reserve y'amezi 6 ni kuvuga ngo y'ibihumbi nka 18 muyashira hano muri konti muyibagirwa. Ayo ngayo ni emergency fund. Ariko muyashire muri konti nka za money market accounts cyangwa se high savings accounts zimwe zijya zibungukira byibuze hagati ya pursa imwe na pursa ebyiri kandi zirahari. Ama muzicaza ahantu ayo mafaranga muyibagirwa. Amafaranga ni amafaranga yo kubagoboka mu gihe ibintu bikomeye. Covid yarabaye mwarabibonye ukuntu bishobora kugenda. Umuntu ashobora kuva mu kazi neza ukaba kwicara amezi 6. Ako not only that, none amafaranga atangira kurenga aho ngaho. Ngewe nkunda kuyita ngo cash reserves. Fungura indi account uyite cash reserves. Ushiremo amafaranga yandi aho ngaho. Ayo mafaranga nayiki na opportunities. Nk'ubu ngubu kubera iriya crisis yabaye ya Covid muri 2020 kandi ubu ngubu ibihugu byinshi biracyarwana nayo iracyarimo. Hari abantu benshi experts benshi bavuga yuko hagiye kuba ubukene ahantu henshi hatandukanye. Iyo habaye ubukene, crisis, market crashes, ibintu bigura makeya. Iyo ibintu rero biguze makeya ni bande babigura? Abigura abantu bafite amafaranga. N'abantu bafite uducash tubitse ku ruhande. Ni uvuga ngo umuntu nasonza muri Afrika azaza cya kibanza ubu cyari yihagaze mbere ya Covid miliyoni 8 aza kubira ati ngiye mpa enye vuba kubera iki arakennye. So uvuga ngo nubu yafite izo cash reserves uzahita ugura. Nko muri 2020 bari hano muri Amerika mbere y'ibihumbi 2020 stock market yataye agaciro amakampani amwe namwe atahafi agaciro 50%. Abantu bafite amafaranga bashizeho amafaranga kandi narababwiye abantu aba VIP benshi mwankurikiranaga narababwiye dushira amafaranga mu 2020 mu kwezi kwa 4 stock market iguye Covid itangiye kwezi kwa 2 abantu bashizeho amafaranga kiragiye. Yes, stock market yagumye hasi nk'amezi 2 ariko nyuma yaho kuva mu kwezi kwa 6 kwa 7 kwa 8 kumwaka ushize stock market yongera irazamuka ku buryo umuntu ashize amafaranga kiragihe uwo mafaranga yikubye hafi inshuro 3 60% return. Ni mwibaza ibyo bintu. So no kuvuga ngo ni ikintu mugomba kwibaza. Reka ngire cash reserves kugira ngo ni habaho crisis nabaho market crash nzabe ndi ready kugura ibintu. Ugura ikintu cy'idolari rimwe ukakigura amasenti 20 ukakigura amasenti 50 kubera ko abantu benshi bakina amafaranga ariko wabaye umunyabwenge urayabika. So VIP akona kani gatipu abaguma nanjye nkagomba kubaka bonus uyu munsi nkaba nashaka kugira ngo mpe gifts aba VIP bamwe na bamwe imipira. So no kuvuga ngo ndashaka kuza kwibaha ariko rero ndaza kubasaba kanukamo. Ndabasaba yuko aba VIP muze gukomenting niba ushaka umupira of course ukomentinge. Dufite designs nyinshi nkuko mwabibonye. Ndumu VIP from Buja, ndumu VIP from Rwanda, from Kigali, na ndumu VIP from Congo nazo ziraje. Hanyuma commenting izina rya hasi hanyuma nurangiza at least please ni ku bantu bo muri Canada no muri Amerika kora ko twabasha gushipinga. Abantu muri Afrika turabigerageza tuzabashakira ukuri imipira na imwe bagiraho ari ku bantu bari hano mu commenting. Hanyuma please ushakishe like 10 bantu 5 ba mbere bazageza like 10 tuzabahereza iyo mipira as a gift yo kubashimira ko muradufasha guteza imbere channel yacu. So VIP ndabakunda, God bless, bye bye.